Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kufanele kube nemkhombandlela lolawula bohulumende lababusa ngekubambisana. Indvodzana yalobeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma longuDuduzane Zuma sayimemedele ukuthi ifuna kuba ngumengameli wakuleli eminyakeni lotako. Asikuvusele mbukeli ekhaya etindzabeni telulwimi lwesiswati la ku SABC 1 lesitfula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba yatfolakala nasetinkundleni tekuchumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kufanele kube nemkhombandlela lolawula bohulumende lababusa ngekubambisana. Lokhu ukusho nakemukela umlingani wakhe waseFinland Sauli Niinisto lokuleli ngeluvakasho lwembuso. Luphinze lwaba sematheni ludzaba lwekubusa ngekubambisana kulandzela kwesula isikhundleni sekuba ngisodolobha umasipala waseJozi kwaThapelo Ahmad losuka ecenjini lelincane. Emalunga eParliament akuleli asetawuvakashela emamve aseScandinavia kuyowufunza kabandi ngekusebenta kwabohulumende lababusa ngekubambisana. Uqhogwano phakathi koMzantsi Afrika nelizwe laseFinland lubone kugaleleka umongameli welalizwe apha eMzantsi Afrika. Kaloku lamazwe amabili ulindeleke ukubana angene nzulu aqwalasele ukuba ingaba bethu kungenziwa njani napha eMzantsi Afrika uqwalasela umcimbi wohulumende wendibanisela lalo kambe kupolitiko kwizinga lomasipala. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi kuninzi uMzantsi Afrika ongakufunda kweli lizwe esele lineminyaka lisebenzisa uhulumende obambiswano kuzwelonke. And that is why we're now thinking of having a threshold. If you have a particular threshold where your support level goes beyond that threshold, that you can then be part of a coalition government so that there is no instability. Because in the end, it is the service that we provide to our people that should come first, rather than the spoils of governance. So that is what we need to focus on. We have a tradition of coalitions, but on the other hand, we have to keep in mind that our model, which goes over the line left-right, is not familiar in other Nordic countries. Ubudlelwane phakathi kwalamazwe amabini bukhule ngakumbi susela ngo-1994 kuba sithetha nje elalizwe laseFinland sele lityale imali engapha kwe-2 billion yeRand kule minyaka mithathu idlulayo. Kulindeleke okokubana olu tyelelo lukamongameli waseFinland luzala amathokazi noko kuthi funqunqu uqoqosho osele luqhamule ngapha kwe-2 billion yeRand kule minyaka mithathu idlulayo. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC ePitoli. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uthi saleli qembu selinqume ukuqhubeka netinhlelo tekukhipha leli leNingizimu Afrika enkantolo yemhlaba. Letiphimiselo tambalula titemva ukuthi inkantolo yamacala emave emhlaba yikhiphe incwadi legunyata kuboshwa kwamengameli waseRussia Vladimir Putin ngetisolo temacala embi kulandzela kususwa ngalokungekho emthethweni kwabantwana base-Ukraine bamekiswe eRussia. INingizimu Afrika yingxenye yamave lasayinda isivumelwano sokuthi bophele lenkantolo yamacala emave emhlaba kanti ngokwemthetho kufanele ukuthi imbophe Putin akafika kuleli khambela ingqungquthela emave BRICS ngenyanga yengci. Lesigungu savelonke lesetulu ku-ANC kutawuthatha iminyaka lemibili kukhipha live ku-ICC, kepha-ke uhulumende uzadzinga ukweluleka ngokwemthetho ukuthi angagwema njani ukuthi abophe Putin akwenteka etekuleli kuhambela ingqungquthela emave BRICS. Ngaphambili uhulumende wetama kuphuma kulezi zivumelwano se-ICC emva kokuvakasha kwamengameli waphambili waseSudan Omar al-Bashir kuleli, kepha lelo hlelo lwamiswa tinkantolo. Elivakasheni lakhe kuleli mengameli waseNamibia Hage Geingob umgcekile uhulumende lolwa ANC ngekuthi solo uyingxenye ye-ICC. There is a resolution to withdraw. We just have to implement that. You must understand that the domestication of the Roman statutes in South Africa means that it is the law of the Republic. The ICC law is the law of the Republic of South Africa. We have signed to that. So SWAPO is not part of the ICC. We are part. So
The conference said this ICC does not serve the interest of all, it serves a few. Njengoba inyanga yengci isonzela sekutawubonakala khona ukuthi ngabe mengameli Putin toyihambele ngikuthele emave BRICS nakunjalo ngabe leli vele tawube selitfoleni kulunga kwemthetho ukubukana nesimo sefika kuPutin nakatawugcina afikile kuleli. Invodzana yalobeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma longududuzane Zuma seyimemedele ukuthi ifuna kuba ngumengameli wakuleli eminyakeni lotako. Zuma ukumemedele lokhu ngalokusemthethweni lapho athe khona utobe angulotimele elukhethweni la 2024. Uthi leli vele lidinga kakhulu ulishintsho kanti ufuna kuhamba etinyathelweni teyise. Change is necessary. Change was either going to happen within the ANC or outside of the ANC. We tried to do the change route within the ANC. Clearly hasn't worked, so we'll do it outside of the ANC. Ududuzane Zuma uthembisa izinguquko. uZuma uthi izinselelo zokungabi khona ke kwamathuba omsebenzi ubelelesi kanye nobupha kufanele zibakhathaze abantu bakuleli. Opportunities come with investment, so our language needs to change towards how we deal with our politics. You know, we can't have people who've got the financial muscle power that want to invest in this country, that believe in this country, whether they're South Africans or from people from outside of our borders, but are afraid to because of whatever reason. Ududuzane Zuma uthi useke wabhekana ke nezinselelo ezehlukene empilweni yakhe. Ngo2019 wavela ngaphambi kwekomishana kaZondo eyabe iphenya ke izinsolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Usamile ke kwelo ukuthi ke yena akanacala. And I'll continue saying that the only state capture that I've been involved in is capturing the imagination of the nation. Ebuzwa ngobudlelwane bakhe nomndeni wakwaGupta uphendule kanje. I'm not in touch with them. We had our financial business dealings that came to its natural end because of the way things went, and I'm on my own journey now. So as you speak, we don't know where they are. I don't know where they are. I'm not their spokesperson. I'm not anybody's spokesperson. Kozibandlela nyakenye uDuduzane ke wakhethwa njengosihlalo weANC kuWard 11 eThekwini. Kepha ke manje uthi akanaso isiqiniseko sokuthi useyilo na ilungu leANC. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Sihlalo we-African Transformation Movement eGauteng Deni Thupane ukhethwe njengasodolobha lomusha weMohale City. Thupane ungena esikhundleni saTyrone Gray we-DA lowakhishwa ngemva kwesiphakamiso sekungathembani evikini lelengcile. Loyo bekangusomlomo wemkhandlu weMohale City lakisele we-ANC uvale Jacqueline Panel lo bekangusomlomo. Sati isetemthetho webakhoseli saseyunisa sithi kutaba kuphunda kwebulungiswa kucosha kuleli bakhoseli labasihlanu labangakavunyelwa kukhosela kuleli laba ke ngulabo lababoshwa ngesikhathi kususwa abakhoseli embi kwemahhovisi amhlabuhlangene kuleli ePitoli ngalwesihlanu bavele lomuhla enkantolo yesigodi eHartfield babukene nemacala ekwaphula umthetho lophathelene netekuthuthela kuleli ngemva kwekuphelelwa isikhathi kwemaphepha abo bakuleli. Lomndeni wesaba nekulibhathe emuva even lawo eDemocratic Republic of Congo kulandzela ukuthi make nemadvodzana akhe lamabili balelwe kubuyiselwa eveni labatsabuka kulo. Tincwadzi tabo tekukhosela atikavuselelwa kanti bathi uma bangake bavele ngasekhaya bangabulawa nekubulawa. She's saying her life is in danger. She's saying what she ran away. But the reason that made her run away is still happening till now. And she's saying even now it's worse. Bamili bemalungelo eluntu bayalandzelela lendzaba kute uqinisekisa ukuthi emalungelo nesithundi sabo asithunatwa. Asese sewuvele wacashwa ngunjingalwati Leastone waseUnisa kute umelela labekunene bathathu balabe kufika bakhululwe ngemva kwekuhoxisa kwemacala. They are all on the precipice of being summarily deported straight back to the very country from which they have had to flee. And as you've seen, no one would voluntarily leave their own country and everything they own and everything that is familiar to them and come and live on the streets in a country where they are afraid to even leave the vestiges of a home that they have because they are so frightened by the South African community.
Leli cembu liseplazini lelingaphandle kweBronkhorstspruit likahle kwanyalo kepha balimi bakulenzayo bavete ekukhathateka ngekuba khona kwabo kanzi-ke bona besaba ukuthi bangahle babe sebungotini. Kanzi-ke kusanetinhlelo tekulungiswa tekususwa labakhoseli labaselindela ukuthi baye kuleli plazi laseBronkhorstspruit. Sikubutile mbukeli ukuthi uphilisana njani nebantu bekufika kuleli emangweni wangakini. Uphendvule kanje. Abantu bokufika anilangxaki nabo ingxaki umuntu makangaze ehlale eMzantsi Afrika namaphepha aphelelweyo ahlale eMzantsi Afrika engenamaphepha lonto asiyithandi singabebi boMzantsi Afrika. Sine enzaweni yangakithi siphilisana kahle nebantu bekufika ikakhulu abachamuka eMozambique sibitana ngabosibali labanye bengiphilisana nabo laba chamuka ngalena kuPakistan sibitana ngabo my friend akumnandi madoda. Angifuni ukuqamba amanga uyabona abantu bokufika banonya kakhulu bona kuyahlaleka nabo kodwa ayibanonya mangabe bekulimaza bakulimaza ngempela bakushaya bekulimaza bayazi babalelo amazweni angakubo ayibanonya bacabangi nje basicabangeli futhi especially angifuni nje ukuqamba amanga leke ngakulisuthu hayi no ngeke ngiqamba amanga bakithi inonya kakhulu abaseZimbabwe ngiyibona banenhliziyo engconywana ayaselisuthu bakithi hayi no mina ngiyababonga lapho. Msakade akunakuthula kulabantu bekufika noma kulabantu bekuqhamuka noma kulabantu bekuqhamuka kuletinye tindzawo bashiye tindzawo tangakubo bagcwele eSouth Africa. La embuzini nje kugcwele labantu bekuqhamuka eSwatini abantu bekuqhamuka eMozambique. Akunakuthula akunakuthobelana akunakubeketelelana. Bahlala babhizi bamove up and down akunakuthula kuyantshontshwa. Asikumukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba tesiSwati kanzi na usanza ngena ukhethe kahle. Kuvulwe emacala ekufumba kulandzela kunyamalala kwebafana tsite batfolakale esikolweni sekusoka lesingekho emthethweni eKrili eMpumalanga. Batali balabafana bathi umnikati walesikolo awufuna tizumbulu tetimali kubo. Labanye balabafana sebatakuliwe kanti kukholelwa ukuthi kusenalabanye labasele kulesikolo. Make lothungekile sebenzile kulube uthi indvodzana yakhe leneminyaka leli-15 yathunjwe emavikini lamabili lengcile yamikiswa esikolweni sekusoka. Khona manje ubaba khona usenokungireknisha angitshela ukuthi uzongithumelela nje ingapha yena wakhe umntwana uyafunda nakulandi mina ubuthoko. Kubikwe ukuthi umnikati walesikolo ufuna samba semali salesikolo sakhe lesingekho emthethweni. Kuluba kasiyedwa lokulesimo nemtukulu wa Else Mugwena loneminyaka leli-16 kusolwa ukuthi wathunjwa. Ngaye enkosini ngayokhala kiyo ukuthi umntanami uhambile wathi uwela ngapha ngabuza inkosini ukuthi kanti isikhathi sengoma lesina bathi bona bayazi. Sikhulu salomango siqinisekise ukuthi kuwaso umango kuyosoka ngeminyaka lotako lokusho ukuthi asikho emthethweni lesikolo sekusoka. Into eleyenzeka la ayikho emthethweni. Abantwana jentele babuyele ezikolweni. Akulonyaka lo asuyiseyili thina. Lidlanzane lebasokwa selitakuliwe kulesimo ngelisito leCocta nemaphoyisa. Fika ababelethi kimi ngendlini. Ngobunengi kwabo bathi beza ke bazongibawa ukuthi ngoba kungekhathi ukhipha ingoma umnyaka upheleleko sibawa uthi labantu abethu bathatha ngale obalethu uzosiqinela bona ngapha ukuze baphethe isiko leli. Emaphoyisa saphenya ngalokuthunjwa kwalabafana eKrili. Sivule amacala awu4 amathathu wakhona we-abduction and then elinye icala loku-operator ingoma ngaphandle kwemvumo. Kwamanje umnikazi wale ngoma uyasibalekela kodwa siyathemba ukuthi mhlambe before iviki liphela if izinto zethu zihamba kahle sizobe sesimbophile ukuthi afize namacala wakhe. Bangetulu kwemakhulu lasikhombisa abasokwa lasebashonile etikolweni tekusoka letingekho emthethweni velonke kusukela ngeminyaka wa-2006. Mhla tingamashumi-25 enyangeni yamabasa nga-1977, hulumende welibandlululo eNingizimu Afrika wavumela tinsatheli letingemashumi-20 ukuthi tivakashele elijele eRobben Island, lapho bekuboshwe khona emadvodza langemakhulu 370.
Letinsatheli takuleli tapheketelwa ngiletinye letisihlanu tetinhlangano tetindzaba takulamanye emave nebathwebuli lababili betitfombe lapho bekugcinwe khona labo labalwisana nahulumende wencindzetelo. Leli jele leligcine usengete kuphepha lakhiwa ngema-1960s njengendzawo yekugcina labatsingisiwe. Nga-1977 lendzawo yekuhlala yaphuculwa ngenxa yetiteleka nemibhikisho njengobe tiboshwa besetivumelekile ukuthi tifundzele kuleli jele. Ngalesikhathi seluhambo nga-1977 taphuculwa tenhlala kahle kanti ludzaba lekuvakashelwa ngulo lolwaba inkinga. Nasivakashele izimakethe zetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Natlonga tilindzela nasiphomotha kuligwalagwala FM. Sihlalo we-African Transformation Movement eGauteng Deni Tupane sowukhethwe waba ngisodolopha lomusha wamasipala weMogale City entshonalanga lesifundza seGauteng. Takhamuthi taseGreen ethuta nasebethali kulesifundza sempumalanga sekuhlala ngekwesaba kulandzela ukuthi kuthathwe ngengane bafana bayisesikolweni sekushaya ingoma lesingekho emthethweni kuleya ndzawo. Tikucala lapha-ke etalomuhla asihlangane kusasa etindzabeni letingumthamo nakubumbana insimbi yesithathu kuya kuyesine ku-DTT. Nisale kahle.